apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, dadon niya Rowena Tilimaba, saan ka day, Marilote? Wen, isuda ka nila kay na, Mare. Naimbag pa'y dagita, nakagatang damanin iti baro alugan da. Wen tada kwartada. Baknang da, iso amagatang dami na kayat da. Iso na lang, tawan mat anak da. Aywan ngagpay sumare, nabayag matan ngagdandan nada. Ay aywanan laang ni Rowena ti bagina ngam madlaw mat ngamin anaarte. Siguro, di na kayat dayjay ti agsikog. Di na pampanunutan na bumakutan. Day ta talaga ti rigat na mare. Narigat matpiman ngagpay so tagsikog. Anya anarigat. Kitaan nak. Adan talo nga anak ko. Isuda ki den nga da kwarta na ti awan anak na. Ay nawaw. Saan mat akas ka rin na ti aganak, Marilote? Ay, awan serbi ti kinabak nang da. No awan mat anak da, Maripinang. Anya tera aramidam dito paradaan, Bobot? Ay, agpasentro akman ang Pinang. Si Kangay. Agpasentro akmat laang. Ay nawaw, aggidantan Ayun gayam, adaman sa ludsodakan ka. Ano yarn? Talaga ka di nga awan anak daan Tim Rowena? Awan pay. Ay nawaw, nukasta. Pudno gayam tinaibaga ni Marilote kanya. Ano timbaga na? Ay aywanan ka nun ni Antim Rowena ti bagina. Ken aginarti ka no. Iso nga awan pa'y anak da ken uncle mo. Tadi na kayat ti agsikaw. Sapay bumakit ken lumakay dan. Biyangot man dahit ako maren. Nagsasao kaslaan muna amin. Anyat kayat mo asawan? Ay nasaan apo do ti pampanunutan dahit ta alote. Kinapudno na. Kaya't ni Auntie Rowena ng agsikog. Marigatan nga rod. Saan man nga agpakalaing dahit ta atao? Masurunak man ako nakon. Anya nga minantay ko nam nga ibagam kanya, bobot ka na kan. Ay, jak kumakayat nga ibaga kada kayo. Tama nga numasaktan kayo. Agam, makunkonsensya nga min. Anya dayta, aya ka anakan, makapadanag kamet. Awan kano ti anak yo kani uncle, gapo ta aginarte ka kano. Di mo kano kaya ti agsikog. Anya? Baknang kayo kano, ngimawang pa'y anak yo kani uncle. Ay nawaw, biyangot mat no asino man tinangibaga iti dayta ka anakan. Dayjay man alote. Isu kano mo tinangi marmarites ka ni Manang Pinang. Kat imbagamot ni Manang Pinang kanyak. Agpakalaing man dayjay at tawa kunakon. Jak amo do apay apakibibiyangan na tibiyang ti sabali at tao. Di ka matagtagar bakit? Anyat pampanunutan. Ay, madingaron tirik nak iti inbaga ti kaanak kaklakay. Anyat imbaga ni bubot kun ka? Siya kano matipunterya dagiti marites lakay. Ay nawaw. Apay kano? Aginarti ak kano. Jak kano kayat ti agsikog. Isu nga agingga itaket awan pay anak talakay. Asino ti awanan bain anang ibaga iti kasta? Masaksakit anak lakay. Inaramid tamat amin akabailan ta. Kamno apay nga ta ajak mat agsikog. Ibagam nga raw no asino ti mangibagbaga. Saanen lakay. Ibagam, tanay jak magustuhan ti kasta lawlawatan na. Di na mo ti gusto mapaspasamak. Isuasaan man nga agpakalaing day tao.
kaluganak ni Bobot akana ka ni Doña Rowena idikalman, Marilote. O, kat? Sinaludsod ko, nupod no asaan akayat ni Doña Rowena ti agsikog, iso nga awan anak da. Amom, ti sungbat ti kaanakan na, Maray. Anya ngay? Marigatan ka numot nga agsikog ni Rowena. Patjamot, maripinang. Kasano nupod numot piman ang marigatan. Ay na, rason dalaang dayta. Patjamot si kapinang. Tay kunak nga rudan, aginarte. Di na lang kayat ti agsikog. Awan sirbe ti ado a kwarta no kasta ti maasawa. Saan anasaya at tikas dya ay amapan mo ibagbagalutay anak ka? Anya man ti saan anasayat nga ibagbagam di tananang. Nangagaw ti saritaan nyo iti gayam mo itay. Kadyak magustuhan tikas dya apa nagsasaw. Ay kapudno mat nanang. Awan ti serbiti kinabak ng dano, awan mat anak da. Ay, di kagsawi tikas ta. Tadi mo amuno anya tipod no. Biyangot ka man ngaminan ako na ako. Di bali at apudno mat ibagbagak nanang. Imbes aday ta makibibiyang tibiyag ti sabali at tao tar aramidam. Agsapul kakit day iti pagtrabahwam. Tapno adda maipakan mo kadag iti anak mo. Ni nanang mat. Day tangaw galim ti pakaisagsag makamtaw si kalutay. Hay, iti kinaado ti mabalin ang masabat ko dito'y dalan. Oy. Apay kasta ti panagsasaom kanyak si kabubot. Ay, narinig mo pala? Awan matibasol ko kin ka, bakla. Nga madabasol mo ko ni Antik. Apay, nasaktan ka kadibat iti inbagak nga aginarte ni Antim Arwena iso nga awan anak da? Madlaw mat ngamin. Kita ngamin ti kawas na ket puro pang sexy. Talaga mat a sexy ni Antik. Iso ama ibagay kan kuha na tikas dya kawas. Ay, jak lang maawatan no apay nga agraman ti panagsikog na ket issue kan ka. Ay na, bubot. Awan sirbi ti ado a kwartana no awan mat anak da. Ay, saan ka di nga imbaga ni manang pinangken ka amarigatan ni Ante Rowena nga agsikog? Ay, wow. Insensitive ka lang unay, mat. Rason yo laeng dayta. Agpakalaing kamanen. Andiyak mo no apay apakibyangan nyo ti biyag ni Antik. Kat di na kayo mat an-anuan. Anti, ada akmanen. O, agtimpla kalatan na iti kapim kaanakan. Ay, naliday kayo. Anyat na pasamak. Ay, nagado nga ron ang mapampanunot ko kaanakan. No saan siguro asyak tinasawa ni Uncle po. Amangan no saan nga agparikot ita. Ay na, di mo pa basulon ti bagim, Anti. Ay, no maminsan. Jak malapdaan ti panagtitad dagiti luwag. Tunggal makangaga kiti panangidadanas ti sabali at tao. Gapula ang tawan pa'y anak mi ni Uncle mo. Ay na, di kinagsaon. Awan matbasol yun. Biyangot lang amin dagita at tao. Di daan mo, tirigat ang mapaspasaran nyo ko ni Uncle. Tapno lang maadaan kayo kumaiti anak. Ay, unay. Ay na, basta. Di kayo pa apektaran, Auntie. Jak nga ron malapdaan ka anakan. Urayan niya ti aramidag. Masaktanak matlata. Adaman sa lunsudakan ka, bubot. Anya da si Uncle? Asino tinangin bagang aginarti ni Antem Arwena? Isong awan pa'y anak mi. Apay, Uncle? Kaya't kulama mo ano asino day tangag pakalaing at biyangot launay. Di na panunuton ti epekto dagiti bagbagana. Ay nawan nga rod. Nakasaritak ni Auntie Itay. Kat, ay na, madlaw analiday. Isong ay bagam kanyak no asino day tangagin lalaing. Nilote, Uncle. Ay nawaw. Nagturo din day tao. Anya kay tira may danyo. Mapanang iti ayan na, takasaritak. Ay, mabit lang, Uncle. Di ka agdardara sudos, Nay, si kamot gayam, Gerald.
Anya ti masapul mao. Ada ka din ni Lote, nanapulina. Aday ti kusina baraw. Ada ka di masapul mo kan kuana. O nana, ada ko man napatag pagsaritaan mi. Mala, umunag ka. Ay, saanin? Urayak la dito iruharan, nana. Mabit lang araw tayo bakbay. Pudno ka di tinadamag kung ay marmarites mo kanong ti asawa, Lote. Ay, kwa? Di nakululbudan. Sika tinagapuan ti agwarwaras adamag. Maipapan kada kami iti asawa. Sana ya. Ha? Di mo amuno anya tirigat a pagdaldalanan mi iti asawak. Iso ang mabalin ka di. Di ka una agpakalaing, wen? Ay, nawaw. Kanayon mo nga ibaga nga awan ti serbi ti kinabak nang mi no awan met anak mi. Agam di mo met nga rod maitad amin akasapulan dagiti anak mo. Amom, iti na minsan, inlugan ko ida, tanalabsak ida iti dalan. Awan kano ti inted mo apagplete da. Ha? Di mo una ti agsaw iti dakas maipapan iti padam a tao. Tauray siga, ado ti pagkurkurangam. Kirmesa, sardangan na kami iti asawak. Tanosan, amangan no idarom ka. Nasalaw ko nila kay ni Doña Rowena di tadalan, Marilote. Dito'y balayo ka day, tinagapan na. Wen, Anya nga iti imay na imbaga. anya kumapay ngay. Imay naksinermunan Ay nawaw, nadamag ng samot dagiti imarmaritis mo, Maray. Siyak pay laag mat yung may nabutbut ngan. Pay balod na kanuno saan ko idaasar dengan mare. Day takit din, Mare. Husto nga minin. Day jay laang ti makagapaw. Umanay ayamat day jay pa kay balbaludak mo. Paninirang puri piman day tangar aramidam, Mare. Sa maysa, adda kwartada. Kabailan da ka apay balod. Awan laban mo no bilang lang. Iso ano siyak tisi ka. Agsardeng kan, Marilote. Nangagaw, tibilin ti kumarim anipinang kan ka. Lote anak ka. Husto, tinaibaganakan ka. Ay nananang, Jack ammo, no anya ti madian ay sausawang kumay papan ka ni Rowena. Kontrolon tangiwat mo. Tadi mo amaw no anya ti epekto dagiti dakas sa balikas mo. Iti padam atao, anak ko. Ay nananang, saan da masaktan no saan apud no? May salaang ti may bagakan ka, Lutay. Agbalbaliw ka. Tano pa ibalod da ka dagiti tao apaspasaktam. Awan ti laban mo, tad ebidensyada. Ibagbagak laang matipod no, nanang. Ay, talaga asaan ka makaaw-awat. Kaya't ni Doña Rowena tagsikaw nga marigatan ka nung araw. Apay aya, adi mo maawatan dayta. Naimbagan ka. Tauray nagduduma ang lalaki tinakarelasyon mo. Nagsikog kalata. Na, personal mat daytan, nanang. Oh, makitam dayta. No si ka nga iti pangibagan dayti kasta. Maday tirik nam. Kasta matlaang tirik na. Dagiti tattao apan padaksem anak kaw. Ada ka din ni Auntie medyo balay da, bubot. Ay, napanda nagpa-check up ko ni Uncle. Apay. Kaya't ko makasarita. Anya pala't pagsaritaan nyo. Pangasim di mo dadailan ti aldaw ni Auntie. Ay, saan mat? Kaya't ko lang mat dumawat iti pamakawan na. Anya? Kaya't mo ti dumawat iti pamakawan ni Auntie? Ay, wan ko Numapakawan nakpay Inton malamdang agawid. Kitam lang ta mga numailawan ka manan nga agsaw iti nagsasakit abalikas kan kwa na. Ay, wan. Nakaamiris akong itibidot ko. Anya ti arabidem dito'y balay, Loti. Kumusta nga iti check up mo, Madam Rowena? Anya kumatibibiyang mo. Adto'y ti resulta ti check up ko ita. Panag ko na katnaskan nga ipakita
tapno mapnag ka. Oh, adtoy ti agas atom tumarag. Ha? Basta, tapno manayunan ti ammom. Tapno di mo ibagbaga nga ginarteak. Nasaya at batlaang nga imay ka, tapno maamuam ti pudno. Ay, pasensya kan Madam Rowena. Amo ka nagkamaliak. Diyak ammo, akastoy gayam ti pagdaldalanam. Dayta nga rod ti parikot kada kayo Marites. Biagot, kan nalaing kay launay amang padaakas iti padayo ataw. Ay, seryoso Madam Rowena. Seryoso adumaw dawat iti pamakawan ka. Sapay la kumata mapakawan nak. Karek, saan kun nga ulitan tinaramid ko? Rumbang laang, kano ulitan pa'y pagbaludan ton ti pagturungam. Di mo amo no anya ti epekto ti dakas asa kanya, Kloti. Kumusta nga Lutay? Nakasaritam ka din ni Rowena. Wen nanang. Apay nga raw analiday ka nagaway. Saan nakmata na mapakawan nanang? Nasaktan siguro kadagiti balikas mo. Mbay ampay tapno agbaaw. Nakitak ti resulta ti check-up na nanang. Agraman ti agas atumtumaran na. Siya pa yan ti maasyan kan kwa na nanang. Kunak tumangamin kan ka. Sardengam ti mangidadanas iti padam a tao. Tadi mo amo no anya ti problema apagdaldalanan da. Dayta ti kamalik nanang. Agbalin ko man nga adal dayta kan Kalote anak ko. Pilyom ti agbalin anasaya at atao. Panangidadanas iti padam a tao ket sardengam. Tadi mo matammo tirigat nga inda mapaspasaran. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.